Aha turi mu rugo rw'umusirikare wasanze avuye mu butumwa bw'amahoro, umugore we ari kumuca inyuma, umugore we arangije agira isoni, umugore we ahita yiyahura. Mureke twiyumve cyane. Amazina yanjye nitwa Faratopu, nkaba ndi umuturanyi w'uyu mumama wiyahuye. Mu by'ukuri rero ukuntu byagenze, twagiye kumva turi mu masaa 2 z'umugoroba ubwo twumvisha induru ziri kuvugira mu rugo rw'umusirikare hano ku baturanyi. Twumva induru ivuza cyane kuko ariko nanone kuko twe twumvisha hari abantu bari kuhavugira cyane, bari kuvuza induru cyane, baseka bumva gusa nk'abantu bishimye bari mu gikorwa nyine runaka cy'abantu bakuze. Ubwo rero n'umugabo nubwo yari umusirikare, nubwo yari yaragiye mu kazi n'undi nk'ibisanzwe, ubwo yaje gutaha asanga umugore we arimo aramuca inyuma. Ubwo umugabo nibwo yabaguye gitumo, amaze koga gitumo biba ngombwa yuko umugore isoni zimwicagira ubwoba, ahita afata umwanzuro wo kwiyahura. Yego. Ubu turi mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Kitabi, mu kagari ka Mujuga, mu mudugudu wa Nyakanyeri. Mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Kitabi, mu kagari ka Mujuga, mu mudugudu wa Nyakanyeri habereye ibiteye ubwoba ndetse bihabereye birijije abanyarwanda benshi. Ni mu gihe umugore w'umusirikare yiyahuye, ni mu gihe umusirikare yaravuye mu butumwa bw'amahoro, ubwo yaravuye kugarura umutekano muri Central Africa. Nibwo uyu mugabo ageze mu rugo rwiwe asanga umugore wiwe aryamanye n'undi mugabo, bivugwa yuko yararimo amuca inyuma. Birangira uyu mugore agize isoni cyangwa atewe ipfunwe, birangira uyu mugore yiyahuye, yiyambura ubuzima. Uyu mugore akaba yitabye Imana. Ni agahinda gakomeye cyane. Ni mu gihe abagore benshi badashobora kwihanganira abagabo babo ngo batahe mu gihe baba baragiye muri misiyo. Bivuga yuko abagore, umugabo arenga cyangwa arenga urugo cyangwa atarabuka gatonya, umugore ahita ajya kwishakira undi mugabo. Ubwo abagore kwihanganira imyaka nk'ibiri umugabo aba yaragiye mu kazi ataragaruka, batabasha kubyihanganira. Ubwo bamwe bavuga yuko imibiri iryana, hari nubwo usiga umugore ukaza usanga abyaye abana 3 kandi waramusize nta mwana n'umwe afite, bikagucanga bikakuyobera. Ariko uyu mugore we yahise yitandukanya n'ubuzima, bivuze ngo yahise yiyambura ubuzima. Nicyo gisubizo yahise agaragaza. Bisobanuye yuko nawe nimba uri kumva ino video uri umugore w'umusirikare, ubizi yuko umusirikare yagiye mu butumwa bw'amahoro cyangwa ari mu kazi ashinzwe, bivuze yuko igisubizo ntago ari ukujya gusambana, ahubwo igisubizo no kwifata ugategereza umugabo wawe. Bamwe mu baturage batuye mu kano kagari bavuze yuko uyu mugore n'ubundi yari asanzwe abikora, ubwo asanzwe azana abagabo abasimburanwa, aho bivuga yuko uyu mugabo yari asanzwe ameze nk'inda cyangwa yari asanzwe ameze nk'umuntu wicuruza. Aho umugabo we yahageraga mu masaha akira saa 8 za nijoro, akaba yageze ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025. Yarahawe ikibari cyo kuza mu rugo, ariko kugira ngo afate uyu mugore we yaraje igihe bavuganye yuko azagaruka ntabwo cyari kigeze. Bivuze ngo uyu mugore bamutunguye cyane. Rero kumutungura nibwo kusanga arimo akorana imibonano mpuzabitsina n'undi mugabo. Gusa discipline ingabo ziba zarahawe cyangwa n'umusirikare yahawe, yaje abirebesha amaso yiwe, arangije arasohoka. Nibwo gusubira mu nzu asanga wa mugore wiwe yiyahuye, asanga n'umugabo nawe arangije gusota igipangu aracitse. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, gerageza ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura ifite abanyamakuru batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imahanga. Merutse kubakorera inkuru mu gihugu gihana imbibi n'u Rwanda, ndavuga muri Kongo ahazwi nka Bukavu hahiye. Meruka kubakorera ikiganiro cyaho, ubwo rembo mereka amajwi ndetse n'amashusho ya Bukavu harimo hashya. Ariko hari indi video yagize kuri YouTube channel Kidasamura TV Rwanda bavuga yuko Goma nayo ubu ngubu irimo ishya, yafashwe n'inkongi y'umuriro. Iyo video musimbukire kuri Kidasamura TV Rwanda muyirebe. Bivuze ngo rero reka twikomereze n'inkuru yacu herereye mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Kitabi, mu kagari ka Mujuga, mu mudugudu wa Nyakanyeri. Ubwo umusirikare yaravuye mu butumwa bw'amahoro agasanga umugore wiwe arimo amuca inyuma, ubundi umugore we yarangiza akahita bunaga, ndavuga akahita yiyahura. Bivuze ko rero aya makuru arashyushye, aya makuru ntago ariho ivumbi. Bisobanuye yuko rero abagore kwifata y'abagabo babo bagiye muri
misiyo ibi bintu batajya babikora cyangwa batajya babyikoza. Hari umusirikare umwe yagize kujya muri misiyo ntaza kuvuga, asiga ashatse umugore wiwe, aje asanga umugore wiwe abyaye kabiri. Umusirikare abaza uwo mugore aramubwira ati ese madamu ko nagusize nta mwana n'umwe ufite, aba bana wabakuye hehe? Umugore yahise avuga yuko yasize amuteye inda. Umugabo arangije aramubaza ati ese naguteye inda z'impanga ko mbona n'abano bana barutanwa imyaka? Bivuze ngo umusirikare yari amaze imyaka isaga 10 ataratahuka mu rugo. Mu gutahuka ageze mu rugo nibwo yahasanze abana babiri ndetse n'umugore. Umugore akavuga yuko ntabwo yari azi nimba umugabo we agihumeka, niyo mpamvu yibashije cyangwa yabyaye utu twana kugira ngo nibura azajye atureba. Bamwe na bamwe bajya bavuga yuko buriya kuyoba ingeso turi mu rugo rw'umusirikare wasanze avuye mu butumwa bw'amahoro, umugore we ari kumuca inyuma, umugore we arangije agira isoni, umugore we ahita yiyahura. Mureke twiyumve cyane. Amazina yanjye nitwa Faratopu, nkaba ndi umuturanyi w'uyu mumama wiyahuye. Mu by'ukuri rero ukuntu byagenze, twagiye kumva turi mu masaa 2 z'umugoroba nibwo twumvisha induru ziri kuvugira mu rugo rw'umusirikare hano ku baturanyi. Twumva induru ivuza cyane kuko ariko nanone kuko twe twumvisha hari abantu bari kuhavugira cyane, bari kuvuza induru cyane baseka, bumva gusa nk'abantu bishimye bari mu gikorwa nyine runaka cy'abantu bakuze. Ubwo rero n'umugabo nibwo yari umusirikare, nibwo yari yaragiye mu kazi n'undi nk'ibisanzwe. Ubwo yaje gutaha asanga umugore we arimo aramuca inyuma. Ubwo umugabo nibwo yabaguye gitumo, amaze koga gitumo biba ngombwa yuko umugore isoni zimwicagira ubwoba, ahita afata umwanzuro wo kwiyahura. Yego. Ubu turi mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Kitabi, mu kagari ka Mujuga, mu mudugudu wa Nyakanyeri. Ni mu gihe